Allah Teala'dan jiberilgan peygamberlerge takdirge hamda kıyamet gününe iman ettiğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu iman negizden anlatıp gittiğinde optak kiyimdeki kişigen. Yani iman negizlerini o biz onlardan hamda bilirge, kabul edirge bizimizde Müslüman insanlarımız iken biz indi İngiliz şişiratta Allah Teala'nın birliğine Allah'ına iman ettiririz. İngiliz şişiratta Allah Teala'ya tanırız. İkincisi feriştelerge iman ettiririz. Allah Teala'nın nurdan yaratılgan zatlar var. Allah ferişteler hem de feriştelerin sonu dikrup biz güzel sanatır bile inanırız. Hem de şuna yok peygamberlerge iman Muhammed peygamberimiz hem de Muhammed peygamberimiz yahatı mutlulken başta peygamberlerge Allah Teala'nın ilişkilerine iman ettirip kitaplarına takdirge yazmışlar ise olaylı takdirden her nesnenin yaxşısı da her nesnenin yamanı da Allah Teala'dan kendine iman tutuşalım. Hem iman bundan zikredu hem Allah Teala başında cevap tutuşarımız durumda elde anlat gündelik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bizinin 3. sorunu verdi. Mena de ihsan turunda söylep verdi. İhsanın neresi ekenliğini mena anlatar dedi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette ihsan bu Allah Teala'nı kurmasında ana kurgan gibi ibadet ol. Bu ibadet bu. Sen ana kurmasında ol yani Allah Teala seni hiç şüphesiz kurar. Yani mana şu şey ihsan ekanligini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Elbette biz Allah Teala'nın bir dişik tekbiri almıyoruz bu dünyada. Biz anday mümkünçilikten mahrumuz. Bizden selametligimiz, gururumuz şekli elbette. Bu dünyada Allah Teala'nın gurur rahmetine erişe almalı. Hem de nasipler etsin Allah Teala'nın kıyamet gününde gurur rahmetine erişmeye, Allah Teala'nın cennetlerine erişmeye her başarılar nasipler olsun. Selamünaleyküm hürmetli din kardeşlerim. Bugün balık Müslümanlarının zor beyremi, Uraza Gayet beyremi. Şu uluk beyram bilen rayın başlığı Aydar Faslar isimle, hem şahsen bizim isimle barlık rayın Müslümanlarının beyram bilen tutlap gityasin kiler tutan Allah Teala rizaları bilen tuttan urazalarımızı kabullardan kılsın. Barlık rayın Müslümanlarının illerimizge tınışlık, birdemlik, simyalarımızga tatuluk, selametlik, maktul ettirip istenimin yaşar gelsin. Beyramlar bilen başlayalım. Allah Teala her başa Müslüman işlerinde iman bayrağı nasip etsin. Hem de ilik ile şekilde bu tuşu işlerinde anlaşmalar yaşayıp Allah'tan anasınlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Elem neşrah leke sadrak ve vada'nâ anke vizrak ellezî enqada zahrak ve rafa'nâ leke zikrak fe inne ma'al usri yusrâ
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان من نور قلوب العارفين بنور المعرفة والإيمان وشرح الصدور الصالحين بشرح الهداية والعرفان وأكرم عباده المؤمنين بصيام شهر رمضان. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر.
سبحان من فتح على الصائمين أبواب الرحمة والغفران وغلق على الصائمين أبواب النيران في شهر رمضان. وعد للصائمين دخول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا نبينا نبي آخر الزمان إن للجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له العفو والغفران. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة موصولة إلى دار الجنان. أيها الناس أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. Allah Ta'ala Quran Karim'de وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. İyilik ikide, yaxşı iş işlevden, yaman iş kılıdan saklanma bir-birimizge yardımlaşırız diyor Allah Teala. Yani yaxşı, faydalı işte, iyilikli işte bir-birimizge yardımlaşırız. Günahlı, bozuk, aşık işte bir-birimizde yardımlaşmadan saklanırız. Bu işlerden saklanırız. Günah kılında, düşmanlık işlerinde yardımlaşmayız. Günahlı olup Allah Teala karşısında cevap verirden korkuyoruz. Allah Teala cezası bitti. Hatar ve şaklık Allah Teala istiğalar. Hem de yine her başarılardan Allah Teala'nın rahmetlerine erişirde nasipler bulsaydı şu Ramazan aylarında kazalarımız, kılan terevet namazlarımız, kılan başa ikramlar ödenlerimiz kalılardan bulsaydı. Hem şu birge meşitke yılgan fitra sadakası kurulları idezikle şimdi her yılında şu fitra sadakası işte olunca ciddilik var. Hem de bir yılda şimdi şu fitra sadakası 20 fitra sadakasına 20 paket hazırlandı. 50 pakette şu muhtaç Müslüman şehirdaşlarımızga şimdi rezil toplandı. Şu 20 paket bulaşak kileşekte şu paketler şu günlerde taratılıp bitirge degan niyetlerimiz var. Allah Teala şu degan fitr sadakalarını kabullardan kılıp şu fitra sadakalarını degan hayır sadakalarını hocalarına, iyelerine Allah Teala ahiret günlerinde yukarı derecelerine erişirken nasip olsaydı hem de Firdevs cennetlerine erişirken Allah Teala nasip olsaydı. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وارفع راية الإسلام فوق كل شعار برحمتك يا أرحم الراحمين. Muhterem cemaat, indi bugün bayram hürmetine Uşak Nizeler ayının muhtesileti Fatah Kızlar Bölüge
hamda şu meşetimizge yıldırgan opalar, ediler, şu bayram hürmetine işkinegine şu uyuşturdular, Müslümanlar birleşmeler şu kıymak bilen şu uyuşturdular hem de şu vaazlarımız tamamlanandan sonra işi aldığına şahırız. İlk güne hazır Kur'an ayetleri, Kur'an Kerim okup alırız hem de şu vaazımızı tamamlanırız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك العليم الغيب بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. الله بتوفيق عيد نظرنا وطبعا قدرنا برحمة صدقنا حمد شكر رمضان إلى أن نتقبل رمضان قبل الله في السعيدة. يا رب رمضان شقا حتى كم شركنا وفضلنا قبل أجر صوابنا ما إلى شيء رصدنا السعيدة. يا رب العالمين شكر القرآن قلنا من أجر صوابنا يسير بعمل محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ويشترك كما يشترك السعيدة. أنا أحمد لنا سحبنا لقبل عن الجاه. حمد الله نقولون دائما تشنج وأزمنا الحمد لله رصدنا السعيدة. يا رب الله شكر أنا بيجان حي صدق رمضان حاسب عن أجر صوابنا bizlerden doğa emeklilikler için doğala muhtaç olan imam melekler vefat olan barşa muvallabayı eminlerimiz vefat olan müsaade eminlerimiz vefat olan irtuğa dualarımız yakınlarımız vefat olan misafirlerine paylaşanlarımız tırmış iktaşını dağıtını şeref ruhuna eriştirip kendisinden ruhuna şaklanmasına ya Rabbil Alemin. Şu sanat iken ervahlarımızın hem de bizimizden belirlen yapılan hata kimşinin günahlarımızın altından kılıp barasırlarımızın firdevs cennetlerinde rastlanmasına Ya Rabbil Alemin şu şunda hukuka dua kılmayı her başarılı kadar
Oilələrimizə, balalarımıza, anıqlarımıza, erkek eminlərimizə iman manıqları nasip etər. Kendilerimizə sağlıq, selametlik, sıhhatlik bilsən idi. Ağrılara şifalarına nasipler etsən idi. Kilesi Ramazan aylarında da ilişirge, hem de şu Ramazan aylarında özüm kuşkan farız amellerle farız, gıybetli mühterge, Ya Rabbi alemin nasipler kılsan idi. Ya Rabbimiz Allah Teala özüm kuşkan bir tevşilerden bulup özüm dualardan kıyılıp yaşayışı bulurga, namaz ehilleri, Kur'an, urazı, hac, zekat ehilleri bulup yaşayılarımızı nasipler kılsan idi. Bizlerle her türlü bela pazarından, kavuz katlarından, yol efetlerine, yol azaklarına, soğuş karşı efetlerine saklasan idi. Ya Rabbimiz Allah, günlerimizde, ailelerimize, yurtlarımıza, بمزدك ونشرح منك بركاتنا نسأل سيدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. طيب بيننا المبارك الله